Kanyang laki din! Nakitam di limabas, ante. Ha? Nimot Claribel. Saan naabagay di uniform na niya? Apay asan naabagay ako na? Apay, di mo nadlaw. Basit di uniform na ijay size ti bagina. Nagdakil ti buyong na. Aywanan niya. Pudno day takin no nam. Kasano asan alumukmag. Katkaan mo't akaan. Di la makadlawon iti bagina. No siyak tigas na ay ag-diet kan ag-exercise akon. Kanawan trabaho na. O may gumatang dito'y kantinak iti chichirya kan soft drinks. Ay na, ngal-ngal, angal-ngal. Kasla kalding, anti. Ay, kasla kabalyo ko nam kidi, Ay, agore ka man. Apay ngay nga uy-uyawam kat classmate mon sa eday. Wan, classmate ko na nipod grade 1 aginggat grade 6. Saan kami friends? Apay ngay asan? Kano man nagbabain? Kanayon apagsangitan idi dagiti boys. Iso malagayam nga aging gayta. Awan pa'y boyfriend na. Asino ngay ma, ti mangayat dita pandak lang arudan. Naglukmag pa'y, santo pa'y kinamuro. Ne, adda ka matgayam dita nga agmas-masetas, Claribel. Wan manong, jak kayat amalaylay dagiti masetas ko. Aguray ka man. Sika ka dita agluto iti pangal daw madamdama. Gatsakon Awan Ricardo. Nasken amapan ka gumatang. Wan, tsak ti makaamo iti dayta. Ne, aguray ka man. Ni met Ronald day tagpalpala di talikod ti balay da. Ay wan. Agin ka man. Amukmet ka. Nga iso nga adda ka dito'y pagmasmasitasam. Tapno makitam ni Ronald. Saan mo't amano? Pagan anunak ngay mo't ni Ronald. Kat naggwapo a lalaki. Yumay ka mga nan Ronald. Aldawon. Lipasik lang dito aramida ka kanal, nanang. Na, ayat aramidan ni Claribel nga di tarubayan da. Agmas-masitas mo, Anuusan na ti pudot ti panawang. Ay, sabagay, nangisay sanan arik na ti pudot ti panawang. Ay, lalaki din na yan, nanang. Aguyaw kayo manay. Ay, bagbaga laeng. Uray no nangisit ni Claribel, tanasingpoit a babae. Nasingput ngam kakamkamuro mag. Ay, nano siyak ti baraw. Diyak kayat day ta babae. Pakpakawan. Oray sanak ang mga asawa. Anya tigatangam, Claribel. Ricardo man anti. Kompletuan yun. Tawan apulos ti Ricardo medyo balay. Am-amom ni GJ. Ay wan anti, classmate ko idi. Uy-uyawin na ka mag. Kasjay na mo tay jay. Nauyaw a talaga idi pay. Ay na, saan mo kano abagay jay uniform mo, jay trabaho? Kasano? Aw mga min trabaho na. Saan ko nga uyawan? Ibagbagak lang tipod no. Saan ka kano a clear skin? Amok daytan anti. Lugpap kas kada kinamuro. Angam amom anti. Inlabak ita. In love ka? Sino nga'y tinaka-inlabab? Ay, Ronald, saan kan ang mga asawa? No taga dito'y lugar tayo, ti asawa, Tapay manin apati panangasawak kayat yu abyangan. Ibagbagak lang. Umadayo kamot nga agbirok iti asawa, Kasanungay no dito'y lugar tayo ti pakakitaak di babaya ka forever ka. Ay, sana mabalain. Jack itulok ang mapasamak dayta. Tapay nga min adiyo kayat ang mga sawak iti taga dito'y aya. Mga sawa ka iti taga ditoy.
Awan pa'y makitak anapintas. Ha? Naglulok magdalang rudan, nagbabasit na pa'y. Ay saan damang iwaras itinapintas apulay. Gigi, aguray ka. Apay, Kumusta? Nabayagan na saan ta nagtungtungtong ah. busy ka mo't ngamin. Tuwan nga rod. Nagano ngamin ti trabaho ita iji office me. Nagado, kaano janitress ka lang mo. Edi angam saan itan ta na i-promote akon. Ha? Nai-promote kan? Wan. Pasig nga office work ti work ko itan. Kita man na ti uniform ko. Nagbiit ka mo't ana i-promote? Kasta talaga no makita da nga addaan ka iti potential. I-promote da ka adagos. Kasta ka di? O, addan samot BF mon. Awan pa'y, kanjak kaya ti maki-boyfriend anya. Apay asaan? Kat no nagpintas ka. Napili ka siguro iti lalaki anya. Ay na, di mo laan mo ataga dito'y lugar tayo, jay crush ko. Oy, asino? Apay ko mga ibagakan ka ngay. Si Kakit Dimot. Kasla ka la teenager. Ibagamutin uray jay initials na laang. Nagmalas matan, ante. Tunggal umayak dito'y kantina yung. Awan akanayon ni Ronald. Kaano maama pa nagtrabaho ngayon daw. Uray ka di Sabado kan Domingo, kat adalat na trabaho na. Pasaray ay abanda nga main. Isupay nga overtime na muta. Naganos lakit din aya. Bayam tapno makaurnong iti kwarta pagkasarnan tao. Apay, adan girlfriend na. Awan pa'y magtibagbaga na kanyak. Ay, kunak no adan. Ay, jak kayat ataga dito lugar tayo, ti maasawa na. Apay mo't asaan, anti? Awan mo napintas di taw eh. Napintas, ti kayat mo ang maasawa ti anak mo? Wan mo't tapno maiwaras ti napintas apulay. Mabalinak siguro mo't tinanya, ante. Anya? Apay, kurso na dam ni Ronald. Madlaw ba, ante? Iso malagayam nga inaldaw ka nga umay kumatang. Kita man, kas ita, uray nalaylay daytoy lakom alaya. Ginatang kulat na, pambarak nga umay mangsirpat kin ni Ronald. Ay, Ronald, di mo as-asit gan ni Gigi anak ko. Tapay ko mga mingaw masidaga king kwa na ngay. Ninanang may. Narigatan, kano kurso nada na ka. Nakadamagan nyo mananday ta at chismes. Imbaga na mismo kanya. Inangaw na kayo laang siguro Sinuryoso yung manay nadagaws. Sana kaskin ni GJ, ti kayat ko ang maasawam, Ronald. Nauyaw, kansadot, da diya babay. Da kayon samot tinauyaw nanang. Ay talaga mo't asadot. Imbag pa'y ni Claribel, tadamas no, patrabaho na. Ay, di mo ikumpara dagiti doa babay. Tagpadadaadyak kaya para kan ka. Agbiro ka iti saan ataga dito'y lugar tayaw. Apay adi mo lang bagbaga kanyak promoted ka mo't gaya mag. Jack pa'y ka din na ibagakan ka manong? Awan, timbagbagam kanyak. Sige, ibagakon ita. Na i-promote akon. Anda kaya't nasa wenday ta. Kaya't naasawan, saan akon a janitress akas idi. Kan, amo mo, hindi kaya't kasawan. Tumawat ka manan iti kwarta? Kasusweldom, katapusan idi karman, sana ya. Ni manong nga talaga. Sige tamaramanak medday ta sweldom. Mapanak man med agsyat di ta kantina.
Awan abutilya tiber tinaibos mo. Wala na. Aginumak man ita. Apay, ada problema. Problema lang ay ati ibartakan. Anya ngay nga raud. Naragsakak ta na i-promote ni Claribel. Ay, naskan nga raud ti selebrasyon. Amo mo tinday yakapsat ko nana. Sana man nagtagtagari. Ang nalaing. Nay, Manong, si kamot gayam. Oh, Ronald. Naggapukan sa iya trabaho ma. Wan Manong. Nana, may samang pa'y abutilya tibir para kin ni Ronald. Ay, saan mo abarte kang tanak ka? Tada pa'y trabaho na day tayong tunbigat. Di up ko inton bigat, Nanang. Oh, nangagyo nana? Ala, iso nga itid mo man, je order ko, abir, para kin ko ana. Nay, apay nga, agtay-tayag matanda ti aglawlaw. Napartek kan, Manong. Saan ba'y matid panagkunak? Ang mga no di kay makatader. Uwan nga raw. Apay nga ingatan. Ay, tinasayat, Manong, itulod ka ni Jibalayo. Mas apulay ang itulod nak. Wan nata na, di kay mo makatakder ay. Ay, sa bagay, nalipat ang samaday no sa dinuti balay may. Ay, unay mo ni Manong ko ta naginumanan. Napartek, iso nga intulod ko dito Balayo. Agyamanak akin ka, Ronald. Ipatugaw mo lang nito at idug-atugaw dito salas. Sana ka nabartag. Naguna nabartag. Ala, maturog ka ditan Manong, saan kan asumanao? Ay, agyamanak kan ka, Ronald, ha? Ay, ni Manong ko talaga. Numabartak, mapukaw na tilimbong ti panunot na. Ayun gayam, nakita ka di opisina yo Adda ka mo ni di counter. Apay adinak inasitgan. Nai-promote ka siguro na niya. Medyo. Oy, congrats Siyak, diya ka mo no kaano ak mo't amay promote. Agnanayo naksalangan na para singer. Saan mo't siguro? Agan-anos ka laang. Ay, at pakada ako na. O sige, agyamanak manin ha. Ayun gayam, mabalin ka di nga lahat ti cellphone number mo. Itaypay asimrak ni Ronald di tabalay da Claribel. Agenggay ta. Awan mo langan. Apay, anya ti inaramid na di tante. Intulod na jay manong ni Claribel tanabartag. Oh, daytan ni Ronald nga ururayam ante. Rumaran di tabalay da Claribel. Umis-isam mo, amang kita ijay cellphone na. Un nga ron. Aping nga ta. Ay, saan na mabalay? Jakito law. Anya ti saan amabaling nga bagbagam ante. Ay, saus, agner-nervyosak. Apay ante. Dan samot pagkinkin na awatan dan iti day ta babaay. Ni Claribel? Day ta alugpap ti agong na akinamuro ti ayaten ni Ronald. Ay, saus maatake ak sa DJ. Nagadung ayaten ni Ronald. Adak mo dito eh. Apay aday tapay a babae. Ay, talaga matake ka, ante. Nasaya at nagawid kan Ronald. Mapan ko itulo jar aramidag agarden, di talikod ti balay, Nanang. Apay nagbayag ka di tabalay da Claribel. Anya tinaramid mo di tabalay da Napayaga kaya mo, 5 lang a minuto sak mo, iya balay da.
Kaslamay sa nga oras kay jay. Ninanang mo. Kan man ano ko ma, no agbayaga kay balay da. Tapay ko ba? Ninanangan aya. Ay, saan ang mabalin aday jay ababa iti ayatam kan pakasaram? Ha? Jak umanugaw. Ag protesta ako nagtumag. Claribel, di mo tultuladin ni Gigi Apay manong? Ay na, nalabsak di tarwar. Sauce! Permi matakiting t-shirts na. Hanging pa iti blouse na. Na, anya aklase a babae ti kasta. Tila madmadlaw mumot manong. Di ka labaybayan. Ho, patpatyarmingan ng sakit di ni Ronald. At dakit nga men, di ta kantina. Crush na ngamin ni Ronald. Kino agdinamag dito lugar tayo. Apply girl ka no dahi Gigi. Pudno anapintas ang sauce. Naglaing samot ka nung aguyaw. Kan awan met amuna trabaho. Day tala makichismis ti amuna sauce. Kunam nga awan trabaho na ita ni Ronald, ante. Pudno ba't ngawan? At dalang di tao nagtibalay. Kaya't ko kung mga agtungtong kami, ante. Takita mo na. Urayak lanapan ijay mall, tapno gatangan da ito'y sexy nga outfit ko ita. Kastaya. Gimastusak pa'y iti 3,000, tapno maipariban ko da ito'y atidog abuok ko. Iso malagayam anak kasilsilang. Nagpamanicure ken nagpapedicure akpay. Mala, tamapan ko ayaban ni Ronald. Dito'y kalang. Wen love. Bayam tay bagak kininanang agkasartan iti kabiitan na panawan. Ronald! Shh! Sino day takasarsaritam dita silpon mak? Nilab ko nanang. Sino alam mo day ta? Mabit lang lab. Takasaritak man ni nanang. Bay anak pay lang ang makisaritak ni lab ko nanang. Ni JJ tirumbang nga ayatam. At DJ kantina. Nakapimpintas kan nakasiksiksay. Ala, mapan mo kasarita. Agkasar kaming kin ni Claribel nanang. Iso asaan mo adakdakamatin day ta Gigi. Anya, DJ a Claribel ti pakasaram? Wen nanang ta nasingsing pait. Ada trabaho na. Kin nasaya at ugali na. Invited ka iti kasarmi kini Ronald. Talaga ka di asika ti pakasaran na? Oh, adto iti invitation, tapno mamati ka. Apay ngay, nga awan mo tindagiti nagdadakkel akamuro di tarupam. Naragsakak ngamin. Kan syempre, in love. Ay, sakmut itan ti kinamuro. Nagbiit da nga umado, kan nagdadakkel da pay. Detox ti kasapulam. Detox iti ugali. Kitaam, maikat dagita kamurom adagos. Detox iti ugali? Sige, padasa. Ay, ungayam. Congrats latan iti kasaryo kin ni Ronald. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Oh, princess, apay asim mardan ka amag na. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumot ngamin. Malabsan taman ni dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak.
Kantsawan dak tumanan ngamin. Awan met nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manang mat, uray naklaigoyo. Makita yun dahil lumabas. Ha? Limot, princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mata. Mas dawa mga agpaiso. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay giti pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagitang alalaki. Kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino man ang nagitan na yan? Dagitang mamartek alalaki Kinankantyawan damanin ni princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwang might. Iti ugali da. Ay, nakaluto ka dahin. Sa anak pa'y nakaluto. Apay, mabising kan. Pinoy tay kayo pa nga, nururay ka ni princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Anya dahi ta? Malalaki ka kade. Anya ti pa nagkungkunam. Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amang martek. Anya? Ay, tila paging pabaunan mo kanyak. Ay na, nabayagdan nga aramiden day tay tikabsat ko. Kat panawon matan, tapno maikan day tileksyon. Nagtal na ka man ba? Ingkan! Oh. Itaapan naknakam, amalalaki ka. Rabiin. Ingka kiden, apur katam ida, tapno oray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankantyawan nyo kano ti ipagkwa princess itaya. Iso, saan na siya? Anya, saan na siya? Naglawagan na siya. Nagadwa kantyawan nyo. Dahil pa mo nakaimima, kan nakapimpintas nga ipaggaw. Nakapimpintas? Ni princess? Ini-street nakmatlagtan. Apay ngay. Lastog kagayam ha. Oh, asino pa'y kada kayo tinalastog? Saan na siya? Di nakita niligas na. Apay, saan kamot amay saya? Akanayon amang kangkantyaw ka ni princess. Hindi na ito. Apay nga, naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa'y akantyawan ti ipagkwa? Ay nan ngay ni Manong. Adda nang iba una, awan pa'y mo. Manang, anya tiar aribungbungan dagiti tattao iti kalsada. Aywan. Ijay mo't pag-iinuman dagiti artak. Nangabak ni manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makantyawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay ngay. Insakit ko lang mo ni princess kadagiti na uyaw alalaki Ay, may dakan sa mo ton aristaron, Manong. Ay, agmulutan ni Manong gapu kanyak. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan nga iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod, ti mapan umutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod, isulaang matyada kwarta na akabagyan tayo. Isukit di ati kababaknangan nakabagyan tayo, Manang. Sige, tamapantay iya balay da. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni manong mo iya pagbaludan. Ay, anya ka dagitoy amaid kon aya. Papanawag sa amin idan, tanagsasadot damot a permit. Ay na, auntie, kaasyamot adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin, auntie. Ay, agoray katasin niya sak driver ko nga agoray.
Ah, adda pa ninyo, ante? Mapan kami ag-deposit iti kwarta iti bangko. Ay, baknang ka talaga, auntie. Oh, apay. Asino da ito'y kinamuro akadwam? Ah, ante, ni princess da ita. Ah, jay burida kiyo? Wanante. Ay na, balasang mo't gaya man. Ubing pa'y idagpaspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa ka muro, no in love ti may sa tao. Ante, ada kwartam? Natural, mapana nga rod ag deposit. Kung ante, umay kami kumaumutang. Anya, emergency ngamin, ante. Ay, sanak ngagpapautang. Manang, agawit ta. Ante, sige na, bayadak tumatlaang. Ay, saan? Amok lang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan san ti pagtubuan da di tarupam. Ay niya. Nakauyaw ni auntie. Kunang malano na pintas, kat padak matlaang alugpak ti agong na. Kasano ngayon ni Manong? Bayam ikaro na di inaramid na di pagbaludan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadag ito'y kamurok. Naibalodan adi na oras. Nagadumot ngamin nga agpayso dag ito'y akamurok, Manang. Aglulumbada nga agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudnoon ay dag iti imbaga ni auntie. May samot da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauy-uyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan iya balayda. Madlayo ka diya sana na lumablabas na princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kansyawan tayo. Katuwa na. Mayat to ba iti kumandyaw nang langro na dagiti babay. Sana ya. Kakadwa, at da bakit ta lumabas? May samot na ito bakit. Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Nga po iti kinalukmag na si kayo. Hoy! Magpakutungkan, nana! Narigat tinalukmag unay nana. Alain ka ro atagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakarwar ka matlaang nga ni di pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit. Nasuro mo't na makabulan na nagan-ano sak. Sapay nagado ti lamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day di Tinungpal ko lang tikid daw mo. Sana mo kidding agbabawi ang ilaban ka ni princess. Panangisakit lang dayjay. Saan matlata si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ni princess. Katidakas na, amin alumabas di ta pag-inumanda. Kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin maramid day tibiyag dakay. Maisyanak ni princess lakay. Tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ni princess. Kanya kay nga ron. Adda talaga dagiti kakasta tao bakit. Ay, ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpet? Kuna namat nga da interview na, iji trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana ma-stress. Kung saan nga umadaw, dagiti kamuro na. Nasapa ka nakaring ita, ipag. Uwan Manong, mapanak ngamin nagtrabaho. Agtrabaho kan? Uwan Manong, Sumod lagaya man nakaisam ka. uwan sa anak gaya man maboring. Ala, say-saya atom tagtrabaho. Ading ka.
nabartay ka na sa matay. Nakadumog ka matay. Sana pa na bartek tata. Agyat ang aruda na. Ayun, nabartay ka na talaga. Inakringan, tada makitkita ka na pinta sa balasang dititag-tagainap ko ah. Ayun, nagmaya man na itatagayin mo. Po, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sa mo na tagainap na tayo pagpagamon? Kasla saan nga rudan? Ay, sana talaga. Tandang agpaiso palasang alumabas. Kasla, ha? Dire, huwag nga kapaiso ka katwa. Saan natagtagainap tayo yan? Purno! Wait, will! Ay, malitikas na. Paritin. Ni, nagawidan na tayo siya balasang. Ay, agore ka. Tasiputan ta, no sa dino, abalay, ti papanan na. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Ure anya pa iti imbagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot lang. Apay ko maapekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro di tarupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Ah? Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguyaw na kanyak, nasursurok ng agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anaklat ka. Kahit nakita mo ita dita balay da princess, tinagawidan na daya balasang a kurso na dam. Kabsat nga ta ni Princess Dayjay Abalasang, uno kasinsin na. Ay, tikasayatan nga namin damaga, minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan apampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anyat damagam. Si kansamot dyan na pintas abalasang, anatalgyapak idinaminsan nga altaw. Uwan, siyak nga rod, apay? Ni. San kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka ah. Saan mat ngamin nga agnanayon a kinamuro ti rupak anya? Princess, mabalin ti agara. Agayata magkanggalading ko. Anya laki din da ito nga ayaton aya. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kasano itan anak ko? Awan pagbayad ko itilinding ko inton bigat. Anya? Pangaasim ko mamutan agdawat kay ti kwarta kinilando. Sigurado nga ada kwarta na dayjay. Sige nanang, di kay madanagan, taawagak inton madamdama. Agyaman anak ko. Awan nga min ti amok apagutangak iti kwarta. Kunak nga ro, di kay madanagan nanang, taawagak nilando. Anya lakit din ay. Sige, ure 1.5 laang no iso. Wano saan? Anayo mun a 2,000. Apag iso, awam mo laangan abasto tayo dito balay. Uwan! Nanang, ariglado dayta. Amoy umatan. Amin nakidawak kinilando, kat ipaay na.
Hello, Dina. Hello, honey. Kumusta? Hapay nga umawawag ka. Anya ti masapul mo. Kwa, amangan no saan ka abisi ita, honey? Saan mat? Hapay ka di. Kailiw ka ngamin unay. Amumatan, may sa alawasan tinapalabas, manipod idi na udi ang nagkita ta. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Kat, ijay dating tagpuan honey. Anya ka nakitin ay ha? Okay. See you there later. Ay ayatan ka unay-unay lang do. Si kalaang tilalaki itibiyag ko. Mamati ka kumamot kanya. Agyaman ak to kasta, Dina. Ay ayaten kamat unay-unay. Ay wan gayam. Adda nga min utang ko anas kan abayadak inton bigat. Ang mga no adda kwartam honey. Ha? Mano ka diti masapul mo, honey? Uray 2,000 lang honey. Oh, day talaga yan. Oh, sige. Itad ko inton madamdama. Oh, hagyaman ako na ilando, my loves. I love you. Ay na, agyaman nagtadamot lang ti pagbayad ko inton bigat anak ko. Siyempre anya lakit din aya. Awan pa'y ti malagip ko nagkidawak kinilando asaan na nga inted. Nagsingpet at talaga nilando. No awan la kumat asawa na, kano saan alakay, ay nagasawa kayon. Ay nananang, umdasa na pagkwarta akla ang dadyalakay. Ha? Ay, kayat mo asawan, saan mo nga ay ayatan nilandaw? Saan mo't nanang? Diyak kayat ti agulbod. Kwarta na laang ti kayat ko niya. Aniya? Wala nang, anusak laang uray lakay. Anusak, tadamot kwarta na. Plano pa talaga ti gumatang itilugan, Manong. Uray di lugan nga L300 man. Ha? Ne, sigurado ka kadi iti day taading ko. Wan Manong, kayat ko ti L300 tapno double purpose ba? Mabalin ko ang mausar no ada papanak. Kan kang runaan na, mausar ko no agi-deliver ak iti lakok at chili oil. Sa bagay, husto ka iti day tangay bagam. Double purpose. Wan Manong, mas may mayat dayjay ngam tay lugan ang inginaan saan aya. Huwag mat ka ti Kahit, kaano nga ron ti plano, mapananggatang mo itilugan. Iti kabiitan a panahon, Manong. Gumatang akon itilugan ko. Siya akong ti mangi-drive no aday deliver ko. Kabaalak man. Anya, ni Clara, gimatang itilugan ko naman ako. Wala nang, gimatang agpay so itilugan na, ngam nagalasmat. Ay na, makapaulak at talaga. Gimatang paylaang nukas jay tumatlaang. Oo, na yun ay aday jay akasinsin mo. No ti pa nagkunana, kat umapalak itilugan a ginatang na, ay, nagbidot. I can buy a car asaan akas itilugan na. Ay huon kayat mo asawan. Agpagatang kamot itilugan kinilan daw anak ko. Wala nang, agpagatang akin nilando. Tayman presentable alugan, saan akas itilugan na, ha? Kasla pagluganan mo't itibangkay. Anya ngay nga rod kat iso nga rod ti kabailan na agatangan. Anya lakit din aya. Sa bagay, isulaang ti afford na, nanang. Abay matakas taunay ti panagkatkatawa may tilugan ni Carla, si Kadina. Katawa
tawaak ata nagalas mo ngamin. Kasla pangiluganan na iti bangkay. Anya? Uray po utem to. Makagatangak itilugan ko. Saan akas dyan? Ay na, makagatang ka ang yung kwarta mo't yala kaya pagkukwarta ti pagtaudan na. Saan mo matabuko na banog, si kakit di man? Anya? Naimbag ni Carla, tauri kas di tilugan na. Nagtao, di ti marangal na paraan ako nada. Sana nagtao, di ti palanggundaway, di pada na tao. Nagadumatan nga ibagbagang. Di ka man langan. Anya? Ni di na pa'y amis mo akasinsin ko, tinangibaga iti kastakan ka? Uray pa'y kasinsin mo dya tao no talaga nagalas dugali na. Anwag nga taaya, taag sa o ti kasta. Naguya umutan? Kundi uyaw Yung padpada mo't nga awanan, ti awanan bayin. Agihaman adi, no makagatang itilugan na haylak suno kotse? Oo, makagatang siguro. Ngam saan na matabuko da kwarta ti gatang na no bilang? Anya ngay, kat agtaod akin nilando ala kaya pagkukwartaan na, kasta ka di? Kata niya pa'y pangalan na kumangay, iti igatang na tilugan, kat awam mo trabaho na. Sa bagay, awan trabaho na. Ngam trabaho na mo ti manggundaway iti tattao. Sabi, tirador iti lalakay. Mas nakakatawa siya. Anya lakit din ay. Awanin at talaga tikid daw agpay kan ka, landuhani. Agyaman na ka, gaputa tinungpal mo matlaang tilugan akayat ko. Basta para kan ka, aramidag ti amin. Magatang kulaang ti kayat mo. Agyaman na ka talaga, honey, my loves. Sabay lang kumatay aywanam jay lugan. Dakalagat at dinagastos ko ichay. Wen, honey, di ka madanagan. Gaputano kasano ti panangayaywan ko kan ka. Kastamot ti panangaywan ko itilugan aginatang mo para kanya. No, agyaman ak no kastahan ni. O ala, rumuatan dito hotel. Agawid akon. Siguradon nga agur-uray ti asawa. Ay, wow! Talaga nga dalugan mo, di na. Ay, wala. Anya lakit din, aya. Manungay mo tinanggatang mo tilugan mo. Ay, mano tinanggatang nilando alaklakayam. Si kakit di mo. Katpudno man. Ay, basta, milyones tinanggatang nilando itilugan ko. Kasta niya, damag kumet. Nga amu ka no ti asawa na, kanta kita anak na ti may papanitilugan na ginatang na para ka. Ha? Pudno ka di? Anya? Ama kan kidi man no sublian tanto lang tilugan ng ibagbagam. Ay, saan ang mapasamak dayta si kabakla? Kukwak lang tilugan. Gaputa siyak tinang tedan nilando. Niya? Awanin na nang. Awanin na talaga. Kasanuak paitan. Ha? Apay anak ko. Apay akastamot ti panagsangit mo. Ada ka di parikot. Awanin nilando na nang. Anyat kahit mo asawan. Natayan na nang. Aniya? Ay, kasano ka ngay itan? Asino ngayon ti pagdawatam iti kwarta? Nukas day nga awan abasto tayo dito'y balay. Ninanang mo. Awanan Pinas ka nga agtrabaho kandina. Natayan nilang daw.
Bakit asino ti magmag na? Si kamot gayam kasinsin. Ha? Apay nga amagmag na ka. Ayan na kay ngamin jay lugan mo. Anya? Sa dino ay ti papanam. Umay ka na. Makilugan ka kanya kon. Ano samlahang ata? Dahito ilugan ko kat saan akas itilugan mo ang inginaan. Labsan naklatan, Clara. Diyak kayat ti aglugan iti lalakaan alugan mo. Amangan no aguya kakpay gapo iti angot na. Anya? Ala, ingkan! Naman lang no sino dahil babae no makasao. Amangan ka no aguyak no aglugan itilugan ko alalakaan. Nagturod mata na ng iba kay tikastagan ka. Bay amo na. Tinapatag kat legal tinagtaudan jay lugan ko. Saan akas kan kwa na, anagtaod lang itilakay anagkukwartaan na. Ay, wala. Ay, iso nga ita, tanatayin dyan lakay. Awanan, ti pagdawatan na ti kwarta. Agtrabaho adi! Tapno ada ti pag-maintenance na itilugan na nga ipampanakal na. Kasano itan nanang? Naku na dagiti anak ni Landong asublienda kano tilugan. Aniya? Unanang, day ti bagbagada. Awan kano ti karbengak amang tagi ko ay tilugan. Gaputa saan ko kano ako kwa. Ay, kasano nga ron itan anak ko? Ay, anyay nga rod nanang. Sa anak mo't amabalin amakirin ni Kyar. Gaputa mo ti kaadwan, akwarta ni Lando tinaigatang itilugan. Kaya't mo asawan, isublim nga raud. Uwanin ananang, ad-adda na kababain no saan ko nga isubli. Kawan mo't gaya man di lugan ni Dina nga ipampanakal na ating ka. Ha? Anyat kahit mo asawan, Manong? Inala ka no dagi anak ni Lando. Diyan ngay lakay ang nagkukwartaan na itinabayag. Anya? Kasta aya? Wen, nakita nga rod dalayo iti kalman anapandain nalab ta balay da. Ay, awanan tilugan nga ipampanakal ni Dina. Sinublidan. Wen kasta unay apalastog na idi. Isupay Uyawan na pa'y tilugan ko alalakaan ka no. Anya nga ita. Bayamo na. Wen saanan anaskan nga ibaga? Addaken kuanan ang mga miris ka dagiti insaw-sawang na idi. Ay, apay nga magmagnakamat aber. Dinakman kasarsarita si kabakla. Ay, damdamag lang. No, apay nga magmagnaka. Agungot ka matan. Anya? Ay, piman man ni Dina. Awanan tilugan na nga ipampanakal na sinublidan. Anya? No saan nga mina nagtao di buko da banog. Saan nga ipanakal. Kan kang runaan na. Saan ka nga aguyaw itilugan sa bali at tao. Anya nga ita. Kahit gusto mo tin nagadumatan nga bagbagam. Di ko namkit di. Nasakit tinake mo. Nalakit di na ya. Nanang, anya ka din ti mapaspasamakad ka. Papaya kasta tilangam. Ay, itay pa'y gabi na nasakit ti tel-tel ko. Anya, ay sus, ang mga no anya daytan, ipan kayo laang iji ospital. Ay, saan anak ko? Pumipya siguro intun madamdama. Nasakit at talaga ti tel-tel ko. Marigatan akpay nga umaangas anak ko. Ay, mabit lang nanang, mapanak agkid daw ititulong kita ka aruba, barang ada tao. Ay, nakababaing sakit di anak ko. Siyak ti makaam mo nanang.
naan ka kasinsin. Ha? Kaslamatan danagan ka matitikas ta alangam. Ninanang ngamin insan, marigatan nga umangas. Kan nasakit ka no titil-til na. Panagkunak kat agay high blood manen. Kasta aya. Kahit, anya nga ro dita. Itaray ko kung may ospital, insan. Amangan numabalin abuludan tilugan nyo. Ha? Bulodem ko nang. Ikat no lalaka ang tilugan ni ating ko. Anya? Mapankalaan ngayon kadagiti daduma akaruba. Bareng adda mabulod mo ang inginaan na lugan. Pangaasim kumamatan na insan. Biyag ni nanang tipang panunutang. Agyaman ka. Tadapay na ba't nga asik kada kayo. Uray kasta unay apananguy uyaw yu ide itilugan ni ading ko. Unaklakit din no apay nga awan tilugan ko. Inusaryo gayam anapan iti ospital? Ha? Ay, naimbag man ta saan kayo anaguyak nga gina? Insan, husto kumamatan Amok nagbidutak idi ken naglablabusa. Awan nga mina, hindi lugan mo nga ipampanakkel mo anya. Iso akasta ka. Kuha. No aguyaw ka iti. Kunam lalo saan mo amasapul ti tulong mi iti sumarsarunong nga aldaw. Di ka di mabain iti kasta nga aramid mo. Pasensya ka kuman insan. Ikarik asaanan ang maulit pa Uyaw-uyawam tilugan ko, ibagbag ang mga L300 laang. Ibagampay apagluganan iti bangkay. Sa ita, umay kagkid daw iti tulong. Uray kastoy laang tilugan ko, ayos laang, mausar ko anywhere, anytime. Ha? Saan akas itilugan nga ipampanakkel mo? Asaan mo ang mairwar anytime? Taama nga no makita ti anak day dilando. Nasayaat mo ta sinublidan. Insan. Nagpatinggamot lang ti kinapangas mo, salbag kahitde. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ada ka di pa pananyo itang aldaw, tatang? Ada anak ko, first Friday of the month. Ita, iso nga the meeting may a senior citizen ni Barangay Hall. Ay, wan gaya man niya. Apay ka di anak ko. Ibatik kumakada kayo ti ibayad ko iti in-order ko alasada, tatang. Ay, saos, sapay masapa ka rumwar. Ala, ayos lang. Mapan ko lang ang ibati iti tersena ni Mayet. Ay, wala. San abaliking kwa na tadalaang mo ti tersina na. Anya ayat in-order mo iti Lazada, kumare. Ay na, gamit adag iti ubing ko. Nagorderak man iti sapatos ni Kulas kiniigoy ko. Ay, well nalaklak ka kami nito online. Nugatang mi jerwar, anya lakit din, doble ti presyo na. Wan nga rod. Iso nga kaadwan nga usar dag iti ubing ko, kat orderak iti online. Oray siya. Oray dagiti usar mi dito kusina kat online amin. Ala nga ron, Mare, Pakitad mo tulatan kinimanong rider day tabayad ko. Ibagak token kwa na, adito latan ti pangidrapan na. Thank you talaga, Awan pangibatsak asabali. Awan ang yaman na kumare. Mala, inkan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Narabyan ka man. Anya dagita imot mo? Ha? Parcel ko na iti, Mari. Ha? Napan ko inala ija store ni Mayet. Ijay ko ngamin nga imbati ti bayad ko itay bigat. Kasta ka di. Mabalin gayam ti mangibati iti bayad ijay. Katun mat.
Mabalin lang ta nang runa no adda papanam. Kastaya. Alaman, tano addan tumot ti order nga adda maira na apapana. Ibatik tumot ijay. Wan kumare, naanos mat ni mayat apang ibatbat yan. Awan anyaman nakan kwa na. Anya man ang detapak kabisbisi am dita silpon mo linda. Itayak pa yung agay-ayab iya kusina ang manganan. Mga anak tulat taman no mabisina. Una yun aya. Kasla saan kayo umat ang makapangan no awanak. Anya nga min ayan ay takit kita am dita silpon mo kunak nay. At dalakit kita at dito'y Lazada. Una yun aya. Anya maninday ta. Inton kwan, undi order kan tumanay. Apay nga men, kat kwartak mat pagbayad ko. Saan ko mat adawatin kan ka? Anya. Kurso na dakla unay daytoy sandal ka. Kan daytoy blouse asabong-sabungan. I-check out ko man. Alala, order kang order. Di ka pa'y maka-order mo't iti usar dagitan nakmaw. Usar mo mo aming tiga gatangam. Hey! Dadaol at talaga ti aldaw ko kan ka, Danilo. Di ta ka man launan. Hala, kunaklakit din no asino dayto nag-text. Rider mo't gayam ti Lazada. Oh, abay. Aslasan ka makaidna nila. Kwa, mga no adda kwartam lakay. Pabuludan nakman pay lang iti 400. Anya? 400? Pangalaak nga iti 400. Kadyak pa'y naalat ti sweldo kaya ayan di mang tunay. Anya? Ano maya ti 400? Pagbayad ko kumaiti pa umay a parcel ko. Kunak nga min no 1 week ti urayan. Ngam ni, 2 days pay laang ngam addan. Day tati bagbaking kalinda. Sakbay ngamin nga agorder ka. Siguraduam nga da pagbayad mo. Sana basta latang ag-check out ka. Anya laki dinaya. Hello? Asino dahin toy? Hello, Mare. Siyak day to ni Kumarim Linda. Ay na, agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Ha? Dinawat ko ti number mo kin ni Marie. Ada ka kadidita tersenam ita. Wen mare, adag lang ditoy, to sa anak mo't anapan nag-purchase. Ang mga numabalin apakibayad mo pa ilaang ti parcel ko. Awanak ngamin dito'y balay. Ay stay, ijay balay mi ita. Di ka madanagan. Taapaman ang makasangpetak inton malang. Umay ko madlaalaan. Kun bayadak madlaang ti ibayad mo. O sige, nalakag lang mo na kasarsarinta. Bayadak ti parcel mo. Yung pang-aasim, taw may mumatlabayadan kanya. Mano ka di dayjay? Sa anak asigurado, kumare. No saan at 380, 400 siguro. Okay, fine. Bye! Da kayo matgayam, tata. Anya gatangan nyo. Ay, lakwan nakman iti sigarilyaw. May saka ha. O sige, mabit lang ha. Adtoy tata. Un gayam, nagnakayo ka di balay dalinda, tata. Ha? Ay, uwan Naggapuwa nga min iti balay. Iso nalabsak iti balay da. Anya? Nakasik kawil mo't kagsilsil po na iti balkunda. Anya? Awan nga ti plano na nga umay mangalay ti parcel na. Apay, ada pinabayadan na king kaaparsil na aya. Ada tata, 400 ti binayadak. Inkarinang umay na alain iti malam na dayjay nga aldaw. Nga maging gayta, awam mo't nilinda nga umay ang nagparang. Ay, patyam dayay. Awalat amok iti daya babae. Sikaan ti mapanmangdanon king kwa na balay da. San mo amauray dayay nga umay dito tirsinam. Kunak tumay, hanya laki din aya.
manen nag-text a rider. At dapay gayam di may isang order ko iti Lazada. Ay, Anya, ay unay ka daytang order mo, Linda. ha? Awan lang arudan ti makukwartam. Ngam order ka pa ilang nga order. Kunak nga rod no 1 week pa iti urayon. Ngam ni adamot ten tinag-text. Ay, makamukay ti biyag mo. Nakalaling kan tuma nga may nga agorder. Na impag kumama no at trabaho. Anya? No kasta nga ado ti kaya mo nga gatangan ito online. Naska na manggag ka. Adda ka lang dito nga agtugtugaw. Sakit. Adtokart ka nga adtokart. Diyos mio garapon, Marimar. Una yan. Kasla saan meten nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Gapo iti kasta pa nagsasaom si ka, Danilo. Apay, awan mo't ti madi nga ibagbakaksan aya. Manggad ka, tapno adda ibayad mo iti Lazada. Anyat katangam, Linda. Saan nakagumatang nana? Ha? Anya nga raud. Nana, ang mga numabalin nyo apakibak at pailaang jay umay aparsel ko. Ha? Mapanak namin ijay ili ita. Ang mga nuawanak ijay balay mi no umay jay rider. Ay kat, mabalin mo ba't nga ibati kanyak ti bayad mau. Tasya kaun ti mang bayad into no umay. Mapan ko pa'y lang amin alaan ti kwarta pagbayad ko, nana. Iso ano mabalin, pakibak-apan nyo kumapay laang. Bayadak matlaang, nana. Ala, manu ayad ay jay. 500 laang, nana. Dagasat ton ti parcel ko dito'y. Kun idagas kumatan ti bayad na. O sige nga raud, bayadak ka. Ngampang nga asay, tabayadam mo't kanya. Una na, anya lakit din ayan. Hay, apo aya. Oh, apay kumare. Nakaununag mo tanay, apa nagsanaay mo. Barikot ko nga rod ni Linda, kumare. Ha? Taapay. Manunalawas da iti parcel na dito nga maging gaita, sa napailang nga umay nalala, hay nako, nailaw anak laki din alang back-up. Anya? Kat, manong ngay dayta? 400 kumare. Napanin dita parcel na, tiganan siyak dito itersena. Jakmat ngamin makapanaw-panaw, tawan ti sumukat ngagbantay no kwa. Awagam ah. Salbag a babae, namin ano nga awagan ti number na, ngamjak makontak, siguro in black knock dayjay. Anya? Amangan numasabat mo di taig-igid, pakibagaman mare, umay dito ay tagisarita kami itinalapan, no di na kayat asyak ti mapan ijay, ta isipat ko ken kuana da iti order na iti Lazada. Anya, kasta timbagakan ka day di abakla. Ay una yan. Wan kumare. Iso ano adati time mo, mapankan ejetersena na. Ha? Saan mo nga orahin nga iso ti umay ditoy? Ay na, agung ungutan na talaga kan ka. Ay una yan ni Mayet. No agsaw, kunamitla no saan abayadan. Anya? Gapula ang tamayatan ti kita ti tersena na. Kas jaykit din nga agsasao. Kat manula ang matiimbak up na iti parcel ko. 400 only. Anya lakit din aya. Sika talaga mare. Noawan pa iti pagbayad mo kan kuana. Mapankalat ta. Makisarita ka itinasaya at saan akasta. Uray si ka, gaputa addan tinapintas at trabahom, kastamot ti panagsasaom kanya. Anyan, nagpada kayon samot ten kinimayet. Anya? Ala, ibagam to kenkwana, bayadak to ti utang ko kenkwana. Ang mga no isula ang ti saan na amay turturugan. Lakit din no siyakla ang tinangaramidan ni Linday ti Kasjay. Uray si kamagayam. Wala na, 400 pesos ti imbak up ko iti parcel na. Anya? Nga maging gaita, awan pa nga imay.
Talagan sa nga urayan na asyak ti mapan iti balay da. Ay, oray siyak mo't No saan na pa'y nga umay alaan ti parcel na. Talaga mapanak iti balay da. Sayang mo, di 500 ko nga imbak up ko iti parcel na. Nagalas tugali na. Kalpasan na binayadak ti parcel na. Imblock na kiti messenger. Kan agraman iti number ko. Iso adyak maawagan ka. Oo, na yun ayan ni Linda. Ha, makangag dayjay kanyak kunak tumag. Saan man na siyak ti kasjay na. Tano siyak ti makaungay. Oray bakit akaun. Kabaulak dayjay nga isagunok. Anya? Order ngamin nga order. Ngawan mat gayang pagbayad na. Tiawanan bay na babae. Oho, bakbaketan kit diya, ngawan manak nakam na. Anya? Kasta ti bagam kininana iseng? Kat iso lang arodan tinang back up iti parcel mo. Gapulaan ta naka-istor, kasjayan ti panagsasauna. Oho! Anya? Kunamitla no nakadakdakkel agatad di limagasot nga imbak up na iti parcel ko. Unayin ayaday di abakat. Sa bagay, awatik latan taan niya ngay nga rod, gagangay ti agmenopause. Anya? Ay unay kan Linda. No daman tinagalas ti ugali na kada kayo. Sika dayta. Sika lang arudan timbayadan na. Ngam sika pa'y tadagalas na agsaw ti kasta. Oh, apay kastamot ti panagsasaom. Isuda ka day ti kanunungam, imbes asyak ko mga asawam. Uray pa'y sika ti asawak. No nagalas mo't ti ugalim. Saan ka kanunungan? Tandaan ang dayta Linda. Wen Danilo! Kastagayam, ti bagbaga ni Linda itilikliko da ka. Way, hindi so tinanggag ko pagsasaritaan da jay bangir di kalman. Talaga pagpungpung tutenak day jay ababay. Ay, darupam! Ha? Way, tamnuag na ka ma. Iso ti agpaback up, ngam iso pa ti agsasaw ti makapasay, retirik na. Ha? No siyak lang, ikak iti pagnakman na. Ay, talaga nga ikak iti pagnakman na day jay. Marwam iti kasjay nga aramidan na. Wen nga raw, awan ti respeto na iti babakal kan lalakay. Payman, oray man nagsiraak iti kagudwat aldaw, tapno mapanak laeng ijay balayda. Ha! Makapangariat da jalinda. Nagatulon ti dakulap ko amang tong pakunkwana. Day tati parakan ka. Ni, apay ngay, tinungpanak matlaktan na na. Ha? Damagampay lang, no apay at tinungpa ka. Maminsan man pa'y. Anay ko. Nagpipigsamot tan day tapan ng tungpayo kanyak nana. Sika lang arudan tinagpabak up iti parcel na. Sika pa'y lang ti ado ti bagbagana. Kunam saan adumandanon kanyak ti bagbagama. Anya? Sumong bat kay ti baripar ti ipasungal-ngal ko kun kaday ta parcel mo. No awan ngamin ti kwarta mapagbayad mo. Saan ka nga agurdo order? Mawatam. Kuana na. Makapangariyot ka de. Imbes asikat ang pakumbaba, tasikat tinatulungan. Ngam saan mo, tasikapay ti sumanao itiliklikodan. Nagawa na bain mo? Maminsan pa'y Maminsan pa'y nga damangag ko ngay bagbagam. Ha? Saan lang atong pati maramanam kanya kunak tumag? Umayos ka, Linda! Imay gayam ni Nana isingitay dito anya. Ha? Imaya, tapno pa sa runhuwak ti naramid na ken ka. Day tatirumbangan ka. Apa yan, kumare? Tinumpanak matlatan. Idi imawag ka kanyak. Abak-apak ti parcel mo. Nagmaya ti panlakisaritam.
Kan inkarim nga umay mo alaen, kan bayadan, ti pinang-back up ko. Ngam anyat inaramid mo ngay. Mare, Nalablabas ka pa ngam ti taong awan babay na. Tapno mom, kasta ti panang i-describe ko ken ka, salpag ka. mare, pasensya ka kuman ha. Pasensya tarupam, iti kaano man, saanen ang maulit day ta panang back up ko iti parcel mo. No awan nga minti kwartam, saan ka nga order salpag kakidi. Di pala sikat alayan di rider nga ibayad iti Lazada, tapno mabawasan ti tao nga awan babay na dito lubong. Anya kalakit din aya. Adda kamit lagayam dito yung asidag. Ngumdinak man la inarayat itay tinungpanak dagiti awanan bain. Ha? Anya aga pong arayatin ka? Anya, Husto lang day diyang inaramid dakin ka, tapno agnakam ka man. unay kamutan. Ala, ijay ka lang ruar. Tambangan mo at dapat isumarunong nga umay mangtung paking ka. Tapno mamimpinsanan. Imay ni Nana Iseng, si Maruno ni Mayet. Amangan mo at dapat. Nagsakit lang arudon day ti rupa. Ngam kastapay lang ang tibagbagam. Ay nalindaya. Saan damot siguro ang makaungot king ka? Akas jay. No ammom ti makisarita iti nasayaat nga uray awan pagbayad mo. Ha? Saan man ngamin? Taawan lang arudon ti pagbayad mo, ngam sikapay ti addaganas na nga agsaosaw. Tinungpada kalakit nga raw. Inkarkaro da pa'y kumaa, tapno agnakam ka mamimpinsan. Salpag ka. Anya, Adal day takin ka. Ano awan kwartam? Lapdam data imam nga agur di order iti Lazada dita. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.